ke Jingbam Sam. Myntri Rangbah ke Meghalaya kongrat ke sangma hinin ke sengi ula Shim Jingkhein halor ke Jinglong Jingwan Hadien ke Jingwan Lynshop ke Eriong bajur hakeleng ke jilla. Kongrat ula Jingmut ya ki Deputy Commissioner banle AA Mardor. Ula ong ba ki Deputy Commissioner ki la banle AA hakabor jongki hakabaydey bat ke jingsam ya ki tiar kitar bakongsan batru ya ki tiar yeng baper. Laban ong bakathan ribhoy ke day ke district kabala syak ta jur hakabapalat ars pa angut ki briu kila syak ta. Kaladon ke Jingkhein ki ding ki sid bat ke jingthut boarding keleng ki jilla. Kakinhon Disaster Response Team ringkat bat ketenat boarding kilala ban ya ke jingyarap ke bastet kene ke jingja. Eastern West KHASI Hills District sanspa anrefulai teli ki yen ki life upra teli ki shnong kila syakta bat Deputy Commissioner ula pinkin ria ya ki balanot syaka jaka rit ngen bashipor. To decentralize the implementation of the relief process, and so now the Deputy Commissioners do not have to come to the state for any kind of clearance, and they can take steps independently, decentralized at their own level